всегда ждет приглашения, чтобы войти в вашу жизнь. И иногда эта встреча происходит в самый неподходящий момент. Вы можете спокойно обедать в кафе или идти к своей машине, не подозревая, что через секунду окажетесь в эпицентре событий, где правила диктуют клыки, когти и инстинкты. В этой подборке мы собрали моменты, когда граница между цивилизацией и диким миром просто стерлась. Приготовьтесь, это кадры, где секунда отделяет обычное любопытство от чистого ужаса. В Кеочук олень пробил стекло парикмахерской и оказался заперт внутри. Службы прибыли быстро и помогли животному. Узнать посредством. Когда решил принести завтрак самому опасному зверю Африки, но забыл, что в меню сегодня ты сам. Как называется это существо? Я впервые вижу эту разновидность. Этот случай подчеркивает главное. Безопасность, дистанция и уважение к рекомендациям обязательны. Во время спокойной прогулки на лодке это... Settle.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi husni khulqi wal afkari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, la in sakartum la azinannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Bapak-bapak dan mungkin juga ada ibu-ibu, ada juga anak-anak sekalian yang saya hormati. Saya pertama dulu pembukaan, sekarang penutupan. Besok kita masih berbuka kan? Masih, masih. Saya pikir penutupan hari ini. Rupanya hari Jumat itu enggak tarawih lagi ya. Tapi kita artinya tinggal sehari lagi buka bersama. Saya sampaikan tadi satu ayat yang populer saya sampaikan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan juga saya sering katakan innal insanu la yahlu anil khutuyun. Jadi kita manusia ini tidak luput daripada salah dan lupa. Maka itu kita senantiasa selalu saling maaf memaafkan, ya. Harus saling maaf memaafkan dalam kehidupan kita ini, karena kita tidak luput daripada hilaf, daripada kelupaan. Karena saya sering menyampaikan serba tiga. Hidup ini yang tidak bisa kembali itu ada tiga. Satu, waktu itu tidak bisa. Kata pepatah Arab menyampaikan bahwa al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Bukan kayak orang barat, time is money. Waktu adalah uang kalau orang itu. Nah, kita tidak. Yang kedua, ucapan. Ucapan itu tidak bisa ditarik kembali. Yang ketiga, kesempatan. Oleh karena tiga hal ini jagalah, jangan sampai kita menyesal. Kemudian ada tiga hal yang bisa menghancurkan hidup kita. Apa itu? Yang pertama, amarah. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, dendam. Nah, ini hindari, ya. Kita saling mengingatkan ini, ya. Kemudian ada tiga hal yang tidak boleh, ya, hilang. Yang pertama, harapan. Nah, harapan kita ini, kalau Menteri Keuangan menyampaikan yang dikatakan sukses itu mati masuk surga. Nah, harapan kita semua. Gak ada yang gak mau masuk surga rasanya. Yang kedua, keikhlasan. Dan yang ketiga, kejujuran. Oleh karena itu, peliharalah ketiganya. Kemudian ada tiga hal yang paling berharga. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, cinta. Dan yang ketiga, kebaikan. Oleh karena itu, dipupuk supaya tiga hal tersebut dapat terwujud. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Tidak pernah pasti. Yang pertama, kekayaan. Nah, tidak pasti. Bisa jadi kita mengejar kekayaan yang dapat malah kemiskinan. Ada orang kaya raya, ternyata dia diproses oleh KPK, masuk penjara, jatuh miskin. Yang kedua, kejayaan. Yang ketiga, mimpi. Oleh itu jangan terobsesi. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Nah, ini bisa membentuk watak tiga hal ini. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, ketulusan. Yang ketiga, kerja keras. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Satu, tekad. Kedua, kemauan. Yang ketiga, fokus.
Kalau mau sukses, usahakan sungguh-sungguh. Ada 3 hal yang kita tidak pernah tahu. Pertama, rezeki, tak tahu gitu. Yang kedua, umur. Yang ketiga, jodoh. Mintalah pada Tuhan. Ada 3 hal dalam hidup yang pasti. Yang ke satu, tua. Yang kedua, sakit. Yang ketiga, kematian. Itu pasti. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati kalau gitu. Oleh karena itu, persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, dan ini kalau yang sudah di atas 70, kepala 7 ke atas sudah mengalami semua. Maka itu saya sering menyampaikan juga 2 hal. Pertama, al-jama'atu rahmatan wal firqatu laknatan. Jadi kata Allah, kalau kamu bersatu, al-jama'atu rahmatan, kamu akan mendatangkan rahmat. Tapi kalau kamu tidak bersatu, maka akan mendapat laknat. Yang kedua, hadis Nabi mengemukakan bahwa kun kal ladain wala takun kal udain. Kalian contohlah kedua tanganmu. Ya. Tangan kita ini ada tangan kiri, ada tangan kanan. Tangan kanan gatal, tangan kiri langsung garut. Dia ikhlas menggarutnya. Ikhlas tulus menolong tangan kanan. Demikian juga sebaliknya, tangan kiri pakai jam tangan, tangan kanan tidak pernah iri. Jangan mencontoh wala takun kal udain, jangan mencontoh kedua kupingmu. Kedua kupingmu itu tidak pernah saling bantu membantu. Kuping kiri peka, kuping kanan tidak peduli, mau peka lah pikirnya. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, 2 hal itu di dalam kita Al-Munawwarah ini, saya mengharap supaya kita bersatu, supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah SWT. Bersatu yang bagaimana? Bersatu dalam kebaikan, ya. Misalnya kita ini kita bersatu dalam kebaikan, akan mendapatkan rahmat. Misalnya ya Pak Burhan hobi makan sembako. Nah, sembako di Pak Burhan ini banyak kan dikit sini, agak banyak kan dikit. Pak Humaidi hobinya apa? Sembako juga bagi. Jangan kita tidak hobi tapi kita cinta kalau padahal kita nggak begitu hobi. Jadi itu namanya kita bersatu padu. Ya. Sudah ya. Memang kalau salah sudah masuk waktunya. Ya. Ustaz Nur doa lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu
Main di sini.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوفقوا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. أصلي فضل المغرب 3 ركعات مستقبل القبلة على نظام الله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Al-Fatihah. آمين. أستغفر الله العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك رجينا من أعمالنا فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفنا كل هوى دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم وصلي وسلم وبارك عليه. Mm-hmm.